Deo 2. Bolesti izobilja. Uvod. Mi smo ovdje u Americi bogati i zbog toga umiremo od određenih uzroka. Hranimo se kao kraljevi i kraljice na gozbama svaki dan i to nas ubija. Verovatno znate ljude koji pate od srčanih bolesti, raka, šloga, Alzheimerove bolesti, gojaznosti i dijabetesa. Verovatno je da i vi patite od jednog od ovih problema ili da neka od ovih bolesti postoji u vašoj porodici. Kao što smo vidjeli, ove bolesti su relativno nepoznate u tradicionalnim kulturama koje žive na celovitoj biljnoj hrani, kao u ruralnoj Kini. Međutim, ove bolesti stižu kada tradicionalna kultura počne da akumulira bogatstvo i počne da jede sve više mesa, mlečnih proizvoda i prerađenih biljnih proizvoda, kao što su slane grickalice, kolači i gazirana pića. Na javnim predavanjima počinjem sa prezentacijom pričajući publici moju ličnu priču, kao što sam učinio u ovoj knjizi. Na kraju predavanja uvek dobijem pitanje od nekoga ko želi da zna više o ishrani i specifičnim bolestima i obilja. Verovatno i vi imate neko pitanje o specifičnoj bolesti. Također je verovatno da je ta specifična bolest obilja, jer od toga mi umiremo ovdje u Americi. Možda će vas iznenaditi činjenica da bolest koja vas zanima ima puno toga zajedničkog sa drugim bolestima obilja, naročito kada je u pitanju ishrana. Ne postoji tako nešto kao što je specijalna ishrana za rak i drugačija podjednako specijalna ishrana za srčane bolesti. Dokazi koje su istraživači širom sveta sakupili pokazuju da je ista ishrana koja je dobra za prevenciju raka također dobra za prevenciju srčanih bolesti kao i gojaznosti, katarakte, makularne degeneracije, Alzheimerove bolesti, kognitivnih disfunkcija, multiple skleroze, osteoporoze i drugih bolesti. Šta više, ova ishrana može da koristi svakome, bez obzira na njegove ili njene gene ili lične sklonosti. Sve ove bolesti i druge dolaze od istog uticaja, nezdrave u velikoj meri toksične ishrane i načina života koji ima višak faktora koji podstiču bolesti i manjak faktora koji podstiču zdravlje. Drugim riječima, zapadnjačka ishrana. Suprotno tome postoji jedna ishrana za neutralisanje ovih bolesti, biljna ishrana celovitim neprerađenim namirnicama. Naredna poglavlja su organizovana po bolestima ili grupama bolesti. Svako poglavlje sadrži dokaze koji pokazuju kako je hrana povezana sa svakom bolesti. Pri čitanju poglavlja počet ćete da uviđate širinu i dubinu zapanjujućih naučnih argumenata koji podupiru biljnu ishranu celovitim namirnicama. Za mene je doslednost dokaza u vezi tako raznovrsne grupe bolesti predstavljala najubedljiviji aspekt ovog argumenta. Kada je biljna ishrana celovitim namirnicama vidljivo korisna za tako raznovrsne bolesti, da li je moguće da je ljudima namenjeno da budu na bilo kakvoj drugačijoj ishrani? Kažem ne i mislim da ćete se složiti. Amerika je, kao i većina drugih zapadnih nacija, pogrešila kada je u pitanju veza ishrane i zdravlja, zbog čega smo platili veliku cenu. Bolesni smo, gojazni i zbunjeni. Kako sam napredovao u laboratorijskim istraživanjima i kineskom istraživanju, naišao sam na informacije o kojima se govori u delu 2 i bio zadivljen. Shvatio sam da su neka od naših najdragocenijih shvatanja pogrešna i da je put ka pravom zdravlju bio veoma zamagljen. Nažalost, javnost koja ništa ne sumnja platila je najveću cenu. U velikoj meri ova knjiga predstavlja moj pokušaj da to ispravim. Kao što ćete vidjeti u narednim poglavljima, od srčanih oboljenja do raka i od gojaznosti do slepila, postoji bolji put do optimalnog zdravlja. 5. poglavlje. Slomljena srca. Stavite ruku na svoj grudni koš i osjetite kako vam srce kuca. Sada stavite ruku tamo gdje možete da osjetite svoj puls. Puls je znak vašeg postojanja. Vaše srce koje stvara puls radi za vas svakog minuta celog dana, svakog dana cele godine i svake godine tokom celog vašeg života. Ako vam život bude bio prosječne dužine, vaše srce će kucati oko 3 milijarde puta. Izdvojite sada trenutak kako biste uvidjeli da se za vrijeme koje vam je bilo potrebno da pročitate gornji odeljak, srčana arterija približno jednog Amerikanca zakrčila
prekinula tok krvi i započela sa ubrzanim procesom tkivne i ćelijske smrti. Ovaj proces je naravno bolje poznat kao infarkt. Do trenutka kada završite sa čitanjem ove strane, 4 Amerikanaca će doživjeti srčani udar, a još 4 će podlegnuti šlogu ili srčanoj insuficijenciji. Tokom narednih 24 časa 3000 Amerikanaca će dobiti srčane udare, približno isti broj ljudi koji je nastradao u terorističkom napadu 11. septembra 2001. Srce je središte života i u Americi češće da nego ne središte smrti. Kvar srca ili cirkulatornog sistema će ubiti 40% Amerikanaca, više od onih koje ubija druga povreda ili bolest, uključujući rak. Srčane bolesti su kod nas bile ubice broj 1 već skoro 100 godina. Ove bolesti ne prepoznaju polne ili rasne razlike, svi su pogođeni. Ako biste upitali većinu žena koja bolest predstavlja veći rizik za njih, bolest srca ili rak dojke, mnoge žene bi nesumnjivo rekla rak dojke. Međutim, pogrešile bi. Stopa smrtnosti žena od srčanih bolesti je 8 puta veća od njihove stope smrtnosti od raka dojke. Ako postoji američka igra, onda je to bejzbol, a američki dezert je pita od jabuka. Ako postoji američka bolest, onda je to bolest srca. Svi to rade. Na velikom ekranu se 1950. godine mogla vidjeti Judy Holliday. Ben Hogan je dominirao svetom golfa, musical South Pacific je osvojio nagradu Tony, a 25. juna Severna Koreja je napala Južnu Koreju. Američka administracija je bila zatečena, ali je brzo reagovala. U roku od nekoliko dana predsjednik Truman je poslao trupe na kopno i bombardere nad glavama kako bi potisnuli nazad vojsku Severne Koreje. 3 godine kasnije, jula 1953. godine, potpisan je formalni dogovor o primirju i rat u Koreji je završen. U borbama je tokom ovog perioda poginulo preko 30.000 američkih vojnika. Na kraju rata je u časopisu Journal of the American Medical Association objavljeno značajno naučno istraživanje. Vojni medicinski istraživači su pregledali srca 300 muškaraca vojnika ubijenih u akciji u Koreji. Vojnicima prosječne starosti 22 godine nikada nije izneta dijagnoza srčane bolesti. Pri disekciji srca istraživači su pronašli zapanjujuće dokaze o bolesti u izuzetno velikom broju slučajeva. Čitavih 77,3% od srca koje su pregledali je pokazivalo istaknute dokaze srčanih bolesti. Taj broj 77,3% je zapanjujuć. Javljajući se u vreme kada je naš ubica broj 1 još uvijek bio obavijen misterijom, istraživanje je jasno pokazalo da se oboljenje srca razvija tokom cijelog života. Šta više, skoro svi su bili podložni. Ovi vojnici nisu bili lenjivci koji ceo dan provode na kauču. Oni su bili u punoj formi na vrhuncu svojih fizičkih života. Od toga doba nekoliko drugih istraživanja je potvrdilo da srčana oboljenje preovladavaju među mladim Amerikancima. Srčani udar. Ali šta oboljenje srca predstavlja? Jedna od ključnih komponenti je plaka. Plaka predstavlja masni sloj proteina, masti, uključujući holesterol, ćelije imunog sistema i drugih komponenti koje se nagomilavaju na unutrašnjim zidovima srčanih arterija. Čuo sam jednog hirurga kako kaže da je ako prstom pređete preko plake koja pokriva arteriju, osjećaj isti kao da prstom pređete preko toplog premaza od sira. Ako vam se plaka nakupljala u srčanim arterijama, imate neki stepen srčanog oboljenja. Od vojnika iz Koreje na kojima je izvršena autopsija, svaki 20. oboleli muškarac je imao toliko plaka da je 90% arterije bilo blokirano. To je kao da zavežete baštensko crevo u čvor i zalivate očajno suvu baštu kapljicama vode. Zašto ti vojnici nisu već dobili srčani udar? Ipak je samo 10% arterije bilo otvoreno. Kako to može da bude dovoljno? Ispostavlja se da ako se plaka na unutrašnjem zidu arterije nakuplja polako, tokom nekoliko godina, protok krvi ima vremena da se prilagodi. Pomislite na krv koja teče kroz vašu arteriju kao na podivljalu reku. Ako stavljate svakog dana nekoliko kamena u reku tokom više godina,
Nalik na plaku koja se nakuplja na zidovima arterije, voda će pronaći drugi put da stigne do svog cilja. Možda će reka formirati nekoliko manjih tokova nad kamenjem. Možda će reka teći ispod kamenja formirajući sićušne tunele ili će voda teći malim bočnim tokovima krećući se potpuno novom putanjom. Ovi novi mali prolazi oko ili kroz kamenje se nazivaju kolaterale. Isto se dešava i u srcu. Ako se plake akumuliraju tokom perioda od nekoliko godina, doći će do dovoljno kolateralnog razvoja da krv i dalje može da putuje kroz srce. Međutim, preveliko nagomilavanje plaka može da prouzrokuje ozbiljno ograničenje protoka krvi i doći će do iznurujućeg bola u grudima ili angine. Međutim, ovo nagomilavanje samo rijetko dovodi do srčanog udara. Šta onda dovodi do infarkta? Ispostavlja se da je manje obimno nakupljanje plaka, koje blokiraju manje od 50% arterije, ono što često izaziva infarkt. Svaka akumulacija ima sloj ćelija, zvani kapa, koji razdvaja unutrašnjost plake od krvi koja prolazi kroz arteriju. Kod opasnih plaka, kapa je slaba i tanka. Zbog toga pri brzom prolazu krvi može doći do erodiranja kape dok ona ne naprsne. Pri pojavi procepa kape, unutrašnji sadržaj plake se meša sa krvlju. Krv zatim počinje da se zgrušava oko mesta naprsline. Ugrušak raste i brzo može da blokira celu arteriju. Kada se arterija blokira tako brzo, postoje male šanse da se razvije kolateralni protok krvi. Kada se to desi, protok krvi nizvodno od naprsline je ozbiljno umanjen i srčani mišić ne dobija kiseonik koji mu je potreban. Tada ćelije srčanog mišića počinju da umiru, mehanizmi srčanog ritmičnog rada počinju da otkazuju i osoba može da osjeti snažan bol u grudima ili oštar bol niz ruku i prema vratu i vilici. Ukratko, osoba počinje da umire. Ovo je proces koji se odvija kod većine od 1,1 milion srčanih udara koji se svake godine javljaju u Americi. 1 od 3 osobe koje dobiju infarkt će umreti od njega. Sada znamo da je malo do srednje nakupljanje plake, koje blokiraju manje od 50% arterije, najsmrtonosnije. Kako onda možemo da predvidimo pojavu infarkta? Nažalost, sa postojećom tehnologijom ne možemo. Ne možemo da znamo koja će plaka prsnuti, kada ili koliko bi ozbiljno to moglo da bude. Međutim, ono što znamo je naš relativni rizik od dobijanja infarkta. Ono što je nekada predstavljalo misterioznu smrt koja je uzimala ljude u njihovim najproduktivnijim godinama, sada je naukom razotkriveno. Nijedno istraživanje nije bilo uticajnije od Framingenskog istraživanja srca. Framingen. Nakon Drugog svjetskog rata stvoren je Nacionalni institut za srce sa skromnim budžetom i teškom misijom. Naučnici su znali da su masne plake koje su oblagale arterije obolelog srca bile sastavljene od holesterola, fosfolipida i masnih kiselina, ali nisu znali zašto su se ta oštećenja razvila, kako su se razvila ili kako su tačno dovodila do infarkta. U potrazi za odgovorima, Nacionalni institut za srce je odlučio da prati stanovništvo tokom nekoliko godina, da održava detaljne medicinske zapise o svakome iz populacije i da ustanovi ko je dobio srčano oboljenje, a ko nije. Naučnici su se uputili ka Framingenu u Massachusettsu. U neposrednoj blizini Bostona, Framingham prožima američku istoriju. Evropski doseljenici su prvi put naselili ovaj prostor u 17. veku. Tokom godina je imao potporne uloge u revoluciji, suđenjima vešticama iz Salema i pokretu za ukidanje ropstva. U skorijoj prošlosti 1948. godine grad je prihvatio svoju najčuveniju ulogu. Više od 5000 stanovnika Framingema, muškaraca i žena, pristalo je da ih naučnici tokom više godina bockaju i ispituju kako bismo mogli nešto da saznamo o srčanim oboljenjima. I zaista smo nešto saznali. Posmatrajući ko je dobio srčano oboljenje, a ko ne, i poredeći njihove medicinske istorije, Framingemsko istraživanje srca je razvilo koncept faktora rizika kao što su holesterol, krvni pritisak, fizička aktivnost, pušenje cigareta i gojaznost. Zahvaljujući Framingemskom istraživanju, sada znamo da faktori rizika igraju istaknutu ulogu u izazivanju srčanih oboljenja.
Doktori su godinama koristili Framingemske modele predviđanja kako bi procenili ko je izložen visokom riziku od srčanih oboljenja, a ko nije. Na osnovu ovog istraživanja objavljeno je više od 1000 naučnih radova, a istraživanje traje i danas, proučavajući do sada 4 generacije Framingemskih stanovnika. Dragulj Framingemskog istraživanja su njegovi nalazi o holesterolu u krvi. Oni su 1961. godine ubedljivo ustanovili izrazitu korelaciju između povišenog nivoa holesterola u krvi i srčanih oboljenja. Istraživači su zapazili da je kod muškaraca sa nivoom holesterola višim od 244 mg po decilitru broj slučajeva CHD-a, bolesti srčanih sudova, više od 3 puta veći u odnosu na one sa nivom holesterola nižim od 210 mg po decilitru. Sporno pitanje, da li nivo holesterola u krvi može da predvidi oboljenje srca, je odloženo u stranu. Nivo holesterola zaista stvara razliku. U istom radu je također pokazano da i povišen krvni pritisak predstavlja značajan faktor rizika od srčanih oboljenja. Značaj dodeljen faktorima rizika je ukazivao na konceptualnu revoluciju. Kada je ovo istraživanje otpočelo, većina doktora je verovala da su srčane bolesti predstavljale neizbežno trošenje tela i da malo šta možemo da učinimo povodom toga. Naše srce je bilo kao motor automobila. Kako smo starili, delovi više ne bi radili podjednako dobro i ponekad bi otkazivali. Pokazivanjem da možemo unapred da vidimo bolest merenjem faktora rizika, ideja o sprečavanju bolesti srca je odjednom imala vrednost. Istraživači su zapisali, izgleda da je preventivni program očigledno potreban. Jednostavno smanjite faktore rizika kao što su holesterol u krvi i krvni pritisak i smanjit ćete rizik od srčanih oboljenja. U savremenoj Americi holesterol i krvni pritisak su kućni izrazi. Trošimo preko 30 milijardi dolara godišnje na lekove za kontrolisanje ovih faktora rizika i drugih vidova kardiovaskularnih oboljenja. Skoro svi znaju da on ili ona mogu da rade na sprečavanju pojave infarkta, održavajući svoje faktore rizika na pravom nivou. Svest o ovome je stara samo oko 50 godina i postoji u velikoj meri zahvaljujući naučnicima i ispitanicima Framingemskog istraživanja srca. Van naših granica. Framingem predstavlja najpoznatije istraživanje o srcu ikada sprovedeno, ali je to samo jedan deo ogromnog broja istraživanja sprovedenih u ovoj zemlji tokom posljednjih 60 godina. Prvi istraživači su došli do zabrinjavajućeg zaključka da imamo neke od najviših stopa srčanih bolesti u svetu. Jedno istraživanje, objavljeno 1959. godine, poredilo je stope smrtnosti od bolesti srčanih sudova u 20 različitih zemalja. Grafikon 5.1. Ova istraživanja su ispitivala društva pod uticajem Zapada. Ako pogledamo tradicionalnija društva, možemo da vidimo još veće razlike u pojavi srčanih oboljenja. Gorštaci sa Papue Nove Gvineje se, na primjer, prilično ističu jer su srčana oboljenja retka u njihovom društvu. Setite se, na primjer, kako su niske stope srčanih oboljenja u ruralnoj Kini. Amerikanci su umirali od srčanih oboljenja skoro 17 puta većom stopom od Kineza. Zašto smo mi podlegali srčanim bolestima 60. i 70. godina kada je veći deo sveta bio relativno nepogođen? Sasvim prosto, radilo se o smrti zbog hrane. Kulture koje imaju niže stope srčanih oboljenja jedu manje zasićenih masnih kiselina i životinjskih proteina, a više integralnih žitarica, voća i povrća. Drugim rečima, ishranjuju se u najvećoj meri biljnom hranom, a mi se ishranjujemo u najvećoj meri životinjskom hranom. Međutim, da li bi genetika jedne grupe mogla te ljude da učini podložnim srčanim oboljenjima? Znamo da to nije slučaj, jer se u okviru grupe sa istim genetičkim nasleđem može vidjeti sličan odnos između ishrane i bolesti. Na primjer, japanski muškarci koji žive na Havajima ili u Kaliforniji imaju daleko više nivo holesterola i broj slučajeva bolesti srčanih sudova od japanskih muškaraca koji žive u Japanu. Uzrok je očigledno sredinski, jer većina ovih ljudi ima isto genetičko poreklo. Navike pušanja nisu uzrok jer muškarci u Japanu koji više puše
i dalje imaju manji broj slučajeva bolesti srčanih sudova od Japanaca u Americi. Istraživači su ukazivali na ishranu, beležeći da se nivo holesterola u krvi povećavao sa unosom zasićenih masnih kiselina, životinjskih proteina i holesterola hranom. Sa druge strane, nivo holesterola u krvi je bio negativno povezan sa unosom složenih ugljenih hidrata. Jednostavno rečeno, namirnice životinjskog porekla su bile povezane sa višim nivom holesterola u krvi, biljne namirnice su bile povezane sa nižim nivom holesterola u krvi. Istraživanje je jasno ukazivalo na ishranu kao na jedan od mogućih uzroka oboljenja srca. Šta više, rani rezultati su oslikavali doslednu sliku. Što su više zasićenih masnih kiselina i holesterola, kao indikatora unosa namirnica životinjskog porekla, ljudi jeli, to je bio veći rizik od dobijanja srčanih bolesti. Također, kada su druge kulture počele da se hrane nalik nama, njihove stope srčanih oboljenja su značajno skočile. U posljednje vreme nekoliko zemalja sada ima više stope smrtnosti od srčanih oboljenja u odnosu na Ameriku. Istraživanje ispred svog vremena. Sada znamo šta je srčano oboljenje i koji faktori određuju naš rizik od njega, ali šta da radimo kada nas bolest zadesi? Kada je Framingemsko istraživanje srca tek počinjalo, već su postojali doktori koji su pokušavali da smisle kako da leče srčane bolesti, a ne samo da ih sprečavaju. Ovi istraživači su na više načina bili ispred svog vremena jer su njihove intervencije, koje su predstavljale najnovije uspešne tretmane u to vreme, koristile najprimitivniju dostupnu tehnologiju, nož i viljušku. Ti doktori su razmotrili istraživanja vršena u to vrijeme i doneli neke logične veze. Oni su shvatili da je višak masti i holesterola u ishrani izazivao aterosklerozu, otvrdnjavanje arterija i nagomilavanje plaka kod eksperimentalnih životinja. Unos holesterola hranom izazivao porast nivoa holesterola u krvi. Povišen nivo holesterola u krvi bi mogao da predvidi ili izazove srčano oboljenje. Većina svetske populacije nije imala srčana oboljenja, a ove kulture bez srčanih oboljenja su imale radikalno različite obrasce ishrane, unoseći manje masti i holesterola. Zbog toga su odlučili da pokušaju da izmene srčano oboljenje kod pacijenata tako što će im dati da jedu manje masti i holesterola. Jedan od najnaprednijih doktora je bio dr. Lester Morrison iz Los Angelesa. On je 1946. godine, 2 godine pre Framingemskog istraživanja, započeo istraživanje kako bi utvrdio odnos između unosa masti hranom i pojave ateroskleroze. U svom istraživanju je za 50 ispitanika koji su preživeli infarkt odredio da budu na svojoj normalnoj ishrani, a drugih 50 ispitanika koji su preživeli infarkt postavio na eksperimentalnu ishranu. Grupi sa eksperimentalnom ishranom smanjio je unos masti i holesterola. Jedan od njegovih primjera jelovnika je dopuštao pacijentu samo malu količinu mesa 2 puta na dan, 50 grama hladne pečene jagnjetine, suve sa želeom od nane za ručak i još 50 grama suvog mesa za večeru. Čak i ako ste voljeli hladnu pečenu jagnjetinu sa želeom od nane, niste smeli da je jedete previše. U stvari, lista zabranjenih namirnica u eksperimentalnoj ishrani je bila prilično dugačka i uključivala je krem supe, svinjetinu, masa, mesa, životinjske masti, punomasno mleko, pavlaku, maslac, žumance i hlebove i dezerte napravljene sa maslacem, cijelim jajima i punomasnim mlekom. Da li je ova napredna ishrana postigla bilo šta? Nakon 8 godina, samo 12 od 50 ljudi koji su bili na svojoj normalnoj američkoj ishrani je ostalo živo, 24%. U grupi na posebnoj ishrani 28 ljudi je još uvek bilo živo, 56%, skoro 2,5 puta više od broja preživelih u kontrolnoj grupi. Nakon 12 godina svi pacijenti iz kontrolne grupe bili su mrtvi. Međutim, u grupi na posebnoj ishrani 19 ljudi je još uvek bilo živo, što predstavlja stopu preživljavanja od 38%. Iako je, nažalost, toliko ljudi u grupi na posebnoj ishrani ipak umrlo, bilo je jasno da su ublaživali svoju bolest hraneći se sa umereno manje životinjskih namirnica
i umereno više biljnih namirnica. Grafikon 5.2. Kada je ovo istraživanje otpočelo 1946. godine, većina naučnika je verovala da su srčane bolesti bile neizbežan deo starenja i da se malo toga moglo učiniti po tom pitanju. Iako Morrison nije izlečio srčana oboljenja, dokazao je da je nešto jednostavno, kao što je ishrana, moglo značajno da izmeni njihov tok, čak i kada je bolest toliko uznapredovala da je već izazvala infarkt. Druga istraživačka grupa je pokazala skoro isto u otprilike isto vrijeme. Grupa doktora iz Severne Kalifornije je odabrala veću grupu pacijenata sa uznapredovalim srčanim oboljenjem i smestila ih na ishranu sa malo masti i malo holesterola. Ovi doktori su ustanovili da su pacijenti na ishrani sa malo holesterola i masti umirali 4 puta nižom stopom u odnosu na pacijente koji nisu bili na posebnoj ishrani. Sada je bilo jasno da je bilo nade. Srčano oboljenje nije predstavljalo neizbežan rezultat starosti, a čak i kada osoba ima uznapredovalu bolest, ishrana sa malo masti i holesterola mogla je značajno da joj produži život. Ovo je bio značajni napredak u našem razumevanju ubice broj 1 u Americi. Šta više, ovo novo razumevanje je učinilo ishranu i druge sredinske faktore središtem srčanog oboljenja. Međutim, celokupna rasprava o ishrani bila je usko fokusirana na masti i holesterol. Ova dva izolovana sastojka hrane su postali loši momci. Sada znamo da je pažnja koja je pridata mastima i holesterolu bila pogrešno usmerena. Mogućnost koju niko nije želeo da razmotri je da su masti i holesterol bili samo pokazatelji unosa namirnica životinjskog porekla. Na primjer, pogledajte na odnos između unosa životinjskih proteina i smrtnost od srčanih bolesti kod muškaraca od 55 do 59 godina starosti iz 20 različitih zemalja, prikazan na grafikonu 5.3. Ovo istraživanje ukazuje da što više životinjskih proteina jedete, to imate više srčanih bolesti. Pored toga, na desetine eksperimentalnih istraživanja pokazuju da hranjenje pacova, zečeva i svinja životinjskim proteinima, na primjer kazeinom, dramatično povećava nivo holesterola, dok biljni proteini, na primjer sojini proteini, dramatično snižavaju nivo holesterola. Istraživanja na ljudima ne samo da pokazuju iste nalaze, već pokazuju da unos biljnih proteina ima još veću moć u snižavanju nivoa holesterola od prostog ograničavanja unosa masti i holesterola. Iako su neka od ovih istraživanja koje ukazuju na životinjske proteine bila izvršena u posljednjih 30 godina, druga su objavljena pre više od 50 godina kada je svet zainteresovan za zdravlje prvi put počeo da raspravlja o ishrani i srčanim oboljenjima. Životinjski proteini su ipak nekako ostali u senci, dok su zasićene masne kiseline i holesterol pretrpele najveći napad kritike. Ove tri hranljive materije, masti, životinjski proteini i holesterol, su uopšteno karakteristične za namirnice životinjskog porekla. Zar nije sasvim razumno pitati se da li životinjske namirnice, a ne samo izolovane hranljive materije, prouzrokuju srčana oboljenja? Naravno, niko nije uperio prstom u namirnice životinjskog porekla, uopšteno gledano. To bi trenutno dovelo do profesionalne izolacije i ismevanja, zbog razloga o kojima se govori u delu 4. To je bio buran period u svetu nutricionizma. Odigravala se konceptualna revolucija, a to se mnogim ljudima nije svidelo. Čak je i razgovor o ishrani bio previše za neke naučnike. Prevencija srčane bolesti ishranom je bila preteća ideja, jer je ukazivala da je nešto u dobroj staroj mesnatoj američkoj ishrani bilo toliko loše da je uništavalo naša srca. Onima koji su bili za status quo to se nije sviđalo. Jedan status quo naučnik se dobro zabavljao ismevajući ljude za koje je izgledalo da su izloženi najmanjem riziku od srčanih oboljenja. On je 1960. godine napisao sljedeći humorističan odeljak kako bi se rugao tada novim nalazima. Skica čoveka za koga je najmanje verovatno da će dobiti bolest srčanih sudova. Feminiziran opštinski birokrata, potpuno bez fizičke i mentalne budnosti i bez energičnosti, ambicije ili takmičarskog duha, koji nikada nije pokušao da ispuni bilo kakav zadati poslovni rok.
Čovek slabog apetita koji živi na voću i povrću uz kukuruz i kitovu mast, gnuša se duvana, prezire posjedovanje radija, televizora ili automobila sa puno kose i mršavog i nesportskog izgleda, koji ipak neprestano napreže svoje slabašne mišiće vežbama, niskog prihoda, krvnog pritiska, šećera u krvi, mokraćne kiseline i holesterola, koji je primao nikotinsku kiselinu, piridoksin i dugoročnu antikoagulantnu terapiju još od svoje preventivne kastracije. Autor ovog odeljka je mogao jednostavno da kaže: samo pravi muškarci imaju srčana oboljenja. Zapazite također kako je ishrana voćem i povrćem opisana kao slaba, iako autor predlaže da je za ljude koji su na ovakvoj ishrani najmanje verovatno da će dobiti srčana oboljenja. Nesrećno poistovećivanje mesa sa fizičkom sposobnošću, opštom muškošću, seksualnim identitetom i ekonomskim bogatstvom zamagljuje pogled status quo naučnika na hranu, bez obzira na dokaze o zdravlju. Ovo gledište je prenošeno od prvih proteinskih pionira opisanih u 2. poglavlju. Možda je trebalo da ovaj autor sretne mog prijatelja Chrisa Campbella. Nismo u srodstvu. Chris je 2 puta NCAA šampion u rvanju, 3 puta državni šampion, 2 puta rvač na olimpijskim igrama i diplomirani pravnik sa Cornella. U 37. godini starosti postao je najstariji Amerikanac ikada koji je osvojio olimpijsku medalju u rvanju pri težini od 90 kg. Chris Campbell je vegetarijanac. Kao čovek za koga je malo verovatno da će dobiti srčano oboljenje, mislim da se on ne bi složio sa gornjim upisom. Borba između tabora statusa quo i prevencije ishranom bila je intenzivna. Sećam se da sam prisustvovao predavanju na Cornell univerzitetu tokom kasnih 1950-ih, kada je čuveni istraživač Ansel Keys došao da govori o prevenciji srčanih oboljenja ishranom. Neki naučnici iz publike su samo odmahivali glavom u neverici, govoreći da ishrana ne može da utiče na oboljenje srca. U tim prvim decenijama istraživanja srčanih bolesti, kada je vladala burna lična borba, otvorenost uma je bila prva žrtva. Novija istorija. Danas je ova epska bitka između branilaca statusa quo i zastupnika ishrane jača nego ikad. Međutim, bilo je značajnih promjena u poznavanju srčanih oboljenja, dokle smo došli i kako smo nastavili borbu protiv ove bolesti. Status quo je uglavnom zaštićen. Uprkos potencijala ishrane i prevencije bolesti, najveći deo pažnje pridate srčanim bolestima bio je usmeren na mehaničku i hemijsku intervenciju kod onih ljudi koji imaju uznapredovalu bolest. Ishrana je gurnuta u stranu. Hirurgija, lekovi, elektronski uređaj i novi dijagnostički metodi su u centru pažnje. Sada imamo hiruršku ugradnju bypassa pri kojoj se zdrava arterija lepi preko obolele arterije, premošćavajući time najopasniju plaku na arteriji. Krajnja operacija je naravno transplantacija srca, koja ponekad koristi čak i veštačko srce. Postoji i procedura koja ne zahteva hirurško otvaranje grudnog koša, zvana koronarna angioplastika, pri kojoj se mali balon naduvava unutar sužene obolele arterije, pritiskajući plaku o zid, otvarajući prolaz, čime se povećava protok krvi. Imamo defibrilatore za oživljavanje srca, pacemakere i precizne tehnike snimanja kojima možemo da posmatramo pojedinačne arterije bez otvaranja srca. Poslednjih 50 godina je zaista predstavljalo proslavu hemikalija i tehnologije, nasuprot ishrane i prevencije. Jedan doktor je nedavno pri rezimiranju prvobitnih istraživanja o srčanim bolestima istakao mehanički aspekt. Polagala se nada da će snaga nauke i razvoj inženjerstva nakon Drugog svjetskog rata moći da se primene u ovoj bici protiv srčanih bolesti. Ogroman napredak mašinskog inženjerstva i elektronike koji je podstaknut ratom je izgleda mogao naročito dobro da se primeni u proučavanju kardiovaskularnog sistema. Naravno, ostvaren je određen značajan napredak koji može da objasni činjenicu da je naša stopa smrtnosti od srčanih bolesti čitavih 58% niža u odnosu na 1950. godinu. Smanjenje stope od 58% liči na veliku pobedu hemikalije i tehnologije.
Jedan od najvećih koraka je ostvaren zahvaljujući boljem tretmanu hitne pomoći žrtava od infarkta. Ako ste bili stariji od 65 godina, dobili srčani udar i bili dovoljno srećni da stignete živi do bolnice, 1970. godine šansa da umrete iznosila je 38%. Danas, ako stignete do bolnice živi, šansa da umrete iznosi samo 15%. Reakcija hitne pomoći je daleko bolja, čime je veliki broj života pošteđen. Pored toga, broj ljudi koji puše je postepeno opadao, što zauzvrat snižava našu stopu smrtnosti od srčanih oboljenja. Pored razvoja bolnica, mehaničkih uređaja, otkrića lekova, sniženja stopa pušenja i povećanja hirurških opcija, izgleda da ima mnogo toga za pohvalu. Izgleda da smo ostvarili napredak. Da li smo? Srčana oboljenja su ipak i dalje uzrok smrti broj 1 kod nas. Svaka 24 časa skoro 2000 Amerikanaca umire od ovih bolesti. Uprkos ostvarenom napretku, ogroman broj ljudi podleže slomljenom srcu. U stvari, stopa pojave, ne stopa smrtnosti srčanih bolesti, je otprilike ista kao i početkom 1970-ih. Drugim rečima, iako ne umiremo u istoj meri od srčanih oboljenja, i dalje ih dobijamo često kao i ranije. Izgleda da smo jednostavno postali neznatno bolji u odlaganju smrti od srčanih oboljenja, ali nismo ništa učinili da smanjimo stopu kojom naša srca oboljevaju. Hirurgija, fantomski spasitelj. Mehaničke intervencije koje koristimo u ovoj zemlji su daleko manje efektivne nego što većina ljudi uviđa. 1990. godine je ugrađeno čak 380.000 bajpasa, što znači da je otprilike 1 od 750 Amerikanaca podvrgnut ovoj operaciji. Tokom operacije grudni koš pacijenta se otvara, tok krvi se preusmerava nizom klema, pumpi i mašina i vena iz noge ili grudna arterija se iseca i zašiva nad obolelim delom srca, omogućavajući krvi da premosti najzakrčenije arterije. Troškovi su ogromni. Više od 1 na svakih 50 odabranih pacijenata će umreti zbog komplikacija tokom procedure od $46.000. U druge sporedne efekte spadaju srčani udar, respiratorne komplikacije, krvarenje, infekcije, povišen krvni pritisak i šlog. Kada se sudovi oko srca zatvore tokom operacije, plaka se odlama sa unutrašnjih zidova. Krv zatim nosi ostatke do mozga, gde prouzrokuje brojne mini šlogove. Istraživači su uporedili intelektualne sposobnosti pacijenata pre i nakon operacije i utvrdili da je zapanjujućih 79% pacijenata pokazalo poremećaj u nekom od aspekata moždanih funkcija 7 dana nakon operacije. Zašto pristajemo na ovo? Najistaknutiji efekat ove procedure je olakšanje od angine ili bola u grudima. Kod oko 70 do 80% pacijenata koji su podvrgnuti ugradnji bajpasa, ovaj snažan bol se ne javlja oko godinu dana. Međutim, ovo poboljšanje ne traje. U roku od 3 godine od operacije, kod i do 1/3 pacijenata ponovo će se javiti bol u grudima. U roku od 10 godina polovina pacijenata kojima je ugrađen bajpas će umreti, dobiti srčani udar ili će im se vratiti bol u grudima. Dugoročna istraživanja ukazuju da će samo određene podgrupe srčanih bolesnika živeti duže zahvaljujući ugradnji bajpasa. Šta više, ova istraživanja pokazuju da oni pacijenti koji se podvrgnu ugradnji bajpasa neće imati manji broj srčanih udara u odnosu na one koji se ne podvrgnu operaciji. Da li se sećate koje plake izazivaju infarkte? Smrtonosne naslage predstavljaju manje i nestabilnije plake koje su sklone prskanju. Međutim, ugradnja bajpasa je usmjerena na najveće, najvidljivije plake koje mogu da budu odgovorne za bol u grudima, ali ne i za srčane udare. Sa angioplastikom je slično. Procedura je skupa i nosi značajne rizike. Nakon ustanovljavanja blokada u srčanoj arteriji, u arteriju se ubacuje balon i naduvava. Time gura plaku na zid suda, dopuštajući većoj količini krvi da teče. Otprilike će 1 od 16 pacijenata tokom operacije proći kroz naglo zatvaranje suda, što može dovesti do smrti, srčanog udara ili hitne ugradnje bajpasa. Ako do toga i ne dođe, još uvek postoje velike šanse da procedura neće uspeti.
U roku od 4 mjeseca nakon procedure 40% arterija koje su prisilno otvorene će se opet zatvoriti, obezvređujući time proceduru. Svejedno, bez obzira na ove nepovoljne ishode, angioplastika uspješno obezbeđuje privremeno olakšanje od bola u grudima. Naravno, angioplastika čini malo u rešavanju problema malih blokada, za koje je najverovatnije da će dovesti do srčanih udara. Prema tome, pri bližem pregledu, naš naizgled korisni napredak u mehanici u oblasti srčanih bolesti je veoma razočaravajuć. Ugradnja bajpasa i angioplastika ne rešavaju uzrok srčanog oboljenja, ne sprečavaju infarkte ni ne produžavaju život nikom osim najbolesnijim pacijentima. Šta se ovdje dešava? Uprkos pozitivnim objavama u posljednjih 50 godina u vezi sa istraživanjima srčanih oboljenja, moramo da se zapitamo da li pobeđujemo u ovom ratu. Možda bi trebalo da se zapitamo šta bismo mogli drugačije da radimo. Na primjer, šta se desilo sa lekcijama o ishrani koje smo naučili pre 50 godina? Šta se desilo sa tretmanima ishranom koje je osmislio dr. Lester Morrison, kao što smo ranije napomenuli? Ta otkrića su u velikoj meri postepeno zaboravljena. O ovim istraživanjima iz 40. i 50. sam saznao tek posljednjih godina. Zbunjen sam jer su profesionalci koje sam slušao na postdiplomskim studijama krajem 1950. i početkom 1960. energično negirali da je bilo takvih istraživanja ili da se o njima uopšte i razmišljalo. U međuvremenu, američke navike ishrane su se samo pogoršale. Prema američkom ministarstvu poljoprivrede jedemo značajno više mesa i dodatih masti nego pre 30 godina. Jasno je da se ne krećemo u pravom smjeru. Pošto se ove informacije ponovo pojavljuju u posljednje 2 decenije, borba protiv statusa quo se ponovo pojačava. Mali broj doktora pokazuje da postoji bolji način za pobeđivanje srčanih bolesti. Oni ostvaruju revolucionarni uspeh koristeći najjednostavniji od svih tretmana – hranu. Dr. Caldwell B. Esselstyn. Ako bi vas neko pitao da pogodite gde se nalazi najbolja klinika za srce u zemlji, možda svetu, koji biste grad naveli? New York, Los Angeles, Chicago, možda grad u Floridi blizu starijih osoba. Kako se ispostavlja, najbolji medicinski centar za srce se nalazi u Clevelandu, u Ohio, po izveštajima medija US News i World Report. Pacijenti iz svih delova sveta dolaze u Clevelandsku kliniku radi najnaprednijeg dostupnog tretmana za srce koji sprovode prestižni doktori. Jedan od doktora sa klinike, dr. Caldwell B. Esselstyn, ima sjajnu biografiju. Kao student na Yale-u, dr. Esselstyn je veslao na olimpijskim igrama 1956. godine osvajajući zlatnu medalju. Nakon obuke na Clevelandskoj klinici dobio je bronzanu zvezdu kao vojni hirurg u Vijetnamskom ratu. Zatim je postao veoma uspešan doktor na jednom od vrhunskih medicinskih institucija u svetu, Clevelandskoj klinici, gde je bio upravnik osoblja, član odbora upravnika, predsjedavajući operativne grupe za rak dojke i načelnik odeljenja za tiroidnu i paratiroidnu hirurgiju. Objavio je preko 100 naučnih radova i proglašen je za jednog od najboljih doktora u Americi za 1994. i 1995. Znajući ovog čoveka lično, imam utisak da je bio izvrstan u praktično svemu što je radio u svom životu. Dostigao je vrhunac uspeha u svom profesionalnom i ličnom životu i postigao je to uz dostojanstvenost i skromnost. Međutim, odlika koja mi se najviše sviđa kod doktora Esselstyna nije njegova kolekcija nagrada, već njegova principijelna potraga za istinom. Dr. Esselstyn je imao hrabrosti da prozove establishment. Dr. Esselstyn je za 2. nacionalnu konferenciju o lipidima u eliminaciji i prevenciji bolesti srčanih sudova, koju je on organizovao i na koju me je ljubazno pozvao kao učesnika, napisao: nakon 11 godina moje karijere kao hirurga, razočaran sam paradigmom američke medicine o tretmanu raka i srčanih bolesti. Malo toga se promenilo za 100 godina u lečenju raka, a ni u slučaju srčanih bolesti ni raka nije učinjen značajan napor u prevenciji. Međutim, epidemiologija ove bolesti mi se čini provokativnom.
3/4 ljudi na ovoj planeti nema srčanih bolesti, što predstavlja činjenicu koja je čvrsto povezana sa ishranom. Dr. Esselstyn je počeo da preispituje standardnu medicinsku praksu. Svestan da su se medicinske, angiografske i hirurške intervencije koncentrisale samo na simptome i verujući da je neophodan suštinski drugačiji pristup lečenju, dr. Esselstyn je odlučio da testira efekte biljne ishrane celovitim namirnicama na ljude kojima je ustanovljeno srčano oboljenje. Dr. Esselstyn je 1985. godine otpočeo svoje istraživanje sa prvenstvenim ciljem snižavanja nivoa holesterola kod svojih pacijenata na ispod 150 mg po decilitru. Zatražio je od svih pacijenata da u dnevniku ishrane beleže sve što pojedu. Svake 2 sedmice u toku 5 narednih godina dr. Esselstyn se sastajao sa svojim pacijentima radi razgovora o tom procesu, ispitivanja krvi i merenja krvnog pritiska i težine. Posle razgovora uveče bi telefonom javljao rezultate analize krvi i dalje razgovarao o delovanju ishrane. Pored toga, svi njegovi pacijenti su se okupljali nekoliko puta godišnje kako bi razgovarali o programu, družili se i razmenjivali korisne informacije. Drugim rečima, dr. Esselstyn je pružao podršku i bio marljiv, uključen i saosećajno istrajan na ličnom nivou sa svojim pacijentima. Dijeta koju su oni, uključujući dr. Esselstyna i njegovu ženu Anne, primenjivali bila je bez dodataka u vidu masti i skoro svih životinjskih proizvoda. Dr. Esselstyn i njegovi saradnici su izvestili: učesnicima je rečeno da izbegavaju ulja, meso, ribu, piletinu i mlečne proizvode osim obranog mleka i nemastnog jogurta. Posle oko 5 godina od početka programa, dr. Esselstyn je preporučio svojim pacijentima da prestanu i sa korišćenjem obranog mleka i jogurta. 5 pacijenata je odustalo od programa u roku od prve 2 godine, što znači da je ostalo 18. Ovih 18 pacijenata je prvobitno došlo kod Esselstyna sa ozbiljnom bolešću. U toku 8 godina do početka ovog istraživanja, ovih 18 osoba je doživjelo 49 slučajeva srčanih problema, uključujući anginu, ugradnju bajpasa, srčane udare, šlog i angioplastiku. To nisu bila zdrava srca. Može se pomisliti da ih je panika koja se javlja kada je prevremena smrt blizu motivisala da se uključe u istraživanje. Ovih 18 pacijenata je ostvarilo značajan uspeh. Na početku istraživanja prosječan nivo holesterola pacijenata iznosio je 246 mg po decilitru. Tokom ovog istraživanja prosječni nivo holesterola je iznosio 132 mg po decilitru, daleko ispod ciljanih 150 mg po decilitru. Njihov nivo lošeg LDL holesterola se spustio podjednako drastično. Međutim, najimpresivniji rezultat nije bio nivo holesterola u krvi, već broj slučajeva srčanih problema koji se odigrao od početka istraživanja. U narednih 11 godina javio se tačno jedan srčani problem među 18 pacijenata koji su bili na posebnoj ishrani. Taj jedan problem se javio kod pacijenta koji 2 godine nije bio na dijeti. Nakon prestanka kod pacijenta se javljao klinički bol u grudima, angina, a nakon toga se vratio na zdravu biljnu ishranu. Pacijent se riješio angine i nije imao novih problema. Ne samo da je bolest kod ovih pacijenata zaustavljena, nego je čak preokrenuta. Kod 17% njegovih pacijenata je došlo do otvaranja njihovih zakrčenih arterija. 11 njegovih pacijenata je pristalo na angiografiju, proceduru pri kojoj se određene arterije u srcu mogu rentgenski snimiti. Kod ovih 11 pacijenata blokade arterija su bile u proseku smanjene za 7% tokom prvih 5 godina njegovog istraživanja. Ovo može da zvuči kao mala promjena, ali treba napomenuti da je zapremina propuštene krvi najmanje 30% veća kada se prečnik poveća za 7%. Što je još značajnije, to je razlika između prisustva bola zbog angine i odsustva bola i u stvari između života i smrti. Autori 5-godišnjeg izveštaja napominju: ovo je do sada najduže istraživanje ishrane sa minimalno masti u kombinaciji sa lekovima za snižavanje holesterola i naš nalaz prosječnog smanjenja
arterijske stenoze, blokade od 7% je veći od bilo kog izvještaja u prethodnim istraživanjima. Jedan lekar je obratio posebnu pažnju na istraživanje doktora Esselsteina. On je imao samo 44 godine i bio naizgled zdrav kada se pojavio srčani problem koji je kulminirao srčanim udarom. Zbog prirode njegove srčane bolesti nije bilo ničega bezbednog što bi konvencionalna medicina mogla da mu ponudi. On je posjetio doktora Esselsteina, odlučan da se posveti programu posebne ishrane i nakon 32 meseca, bez bilo kakvih lekova za snižavanje holesterola, preokrenuo je svoje srčano oboljenje i snizio svoj holesterol u krvi na 89 mg po decilitru. Slijedi dramatičan prikaz obolelih arterija ovog pacijenta pre i nakon savjeta doktora Esselsteina o ishrani. Grafikon 5.4. Svetli deo slike je krv koja teče kroz arteriju. Slika levo A sadrži deo označen zagradom na kome je ozbiljno srčano oboljenje umanjilo količinu toka krvi. Nakon usvajanja biljne ishrane celovitim namirnicama, ista arterija se otvorila, preokrećući štetu od srčanih oboljenja i omogućavajući normalniji protok krvi, kao što je pokazano na slici desno. B. Da li je moguće da je dr. Esselstein jednostavno dobio srećnu grupu pacijenata? Odgovor je ne. Pacijenti koji su ovoliko oboleli od srčanih oboljenja se ne isceljuju spontano. Drugi način da se proveri verovatnoća ovakvog stepena uspeha je posmatranjem 5 pacijenata koji su odustali od programa ishrane i vratili se svojoj standardnoj nezi. Od 1995. godine ovih 5 osoba je prošlo kroz 10 novih srčanih problema. Istovremeno od 2003. 17 godina od početka istraživanja, svi pacijenti na posebnoj ishrani, sem jednog, su još uvek živi i imaju preko 70 i 80 godina. Da li može bilo koja razumna osoba da negira ove nalaze? Izgleda nemoguće. Ako ne možete da se setite ničeg drugog iz ovog poglavlja, setite se rezultata 49:0. 49 srčanih problema pre biljne ishrane neprerađenim namirnicama i 0 problema kod ovih pacijenata koji su se pridržavali celovite biljne ishrane. Dr. Esselstein je uradio ono što je velika nauka pokušavala da učini bez uspeha više od 55 godina. Pobedio je srčana oboljenja. Dr. Dean Ornish. U proteklih 15 godina još jedan div u ovoj oblasti, dr. Dean Ornish, pomogao je isticanju ishrane u prvi plan medicinske misli. Završivši medicinski fakultet na Harvardu, bio je istican u popularnim medijima, uspeo je da promoviše svoj plan lečenja srčanih bolesti i napisao je nekoliko bestsellera. Ako ste čuli o vezi ishrane i srca, velike su šanse da bi to moglo biti zbog rada doktora Ornisha. Njegovo najbolje istraživanje je ispitivanje uticaja načina života na srce, u kome je lečio 28 srčanih bolesnika samo uz pomoć promene načina života. Ovi pacijenti su bili na eksperimentalnom tretmanu, a drugih 20 pacijenata je bilo na standardnom tretmanu. Pažljivo je pratio obe grupe i merio nekoliko zdravstvenih pokazatelja, uključujući blokade arterija, nivo holesterola i težinu. Tretman doktora Ornisha se veoma razlikovao od standarda visokotehnološke savremene medicine. Smestio je 28 pacijenata u hotel tokom prve sedmice tretmana i rekao im šta moraju da čine kako bi preuzeli kontrolu nad svojim zdravljem. Od njih je tražio da budu na biljnoj ishrani sa malo masti u toku najmanje godinu dana. Samo oko 10% kalorija je trebalo da potiče od masti. Mogli su da jedu koliko god su hrane želeli, sve dok je hrana bila na listi prihvatljivih namirnica, gde je spadalo voće, povrće i žitarice. Kako su istraživači napomenuli, nisu bili dozvoljeni nikakvi proizvodi životinjskog porekla, osim belanca i jedne šolje nemasnog mleka ili jogurta na dan. Pored ishrane, grupi je dato da primenjuju različite oblike kontrole stresa, uključujući molitvu, vežbe disanja i opuštanja u trajanju od najmanje sat vremena dnevno. Od pacijenata je također zatraženo da vežbaju najmanje 3 sata sedmično pri nivou koji odgovara ozbiljnosti njihove bolesti. Kako bi pacijentima bilo lakše da sprovedu ove promene načina života,
Grupa se sastajala 2 puta sedmično po 4 sata radi međusobne podrške. Dr. Ornish i njegova istraživačka grupa nisu koristili nikakve lekove, operacije niti tehnologiju za lečenje ovih pacijenata. Eksperimentalni pacijenti su se pridržavali skoro svega što su istraživači od njih tražili i bili su nagrađeni poboljšanim zdravljem i vitalnošću. Nivo njihovog ukupnog holesterola se u prosjeku snizio sa 227 mg na 172 mg po decilitru, a njihov loš LDL holesterol se snizio sa 152 na 95 mg po decilitru. A nakon 1 godine učestalost, trajanje i jačina bolova u grudima su se smanjili. Šta više, bilo je jasno da što su se preciznije pacijenti pridržavali preporuka o načinu života, to se više njihovo zdravlje popravljalo. Pacijenti koji su se najbolje pridržavali preporuka tokom godinu dana su ostvarili smanjenje blokada arterija za više od 4%. 4% možda zvuči kao mali broj, ali imajte na umu da se srčano oboljenje razvija tokom cijelog života, tako da promjena od 4% za samo godinu dana predstavlja fantastičan rezultat. Sve u svemu, kod 82% pacijenata iz eksperimentalne grupe došlo je do regresije smanjenja njihovih srčanih bolesti tokom perioda od godinu dana. Kontrolna grupa nije prošla tako dobro, uprkos činjenice da su primili uobičajenu negu. Njihov bol u grudima se pogoršao u pogledu učestalosti, trajanja i jačine. Na primjer, iako je kod eksperimentalne grupe došlo do smanjenja učestalosti bola u grudima od 91%, kod kontrolne grupe je došlo do porasta učestalosti bola u grudima od 165%. Njihovi nivoi holesterola su bili značajno gori od nivoa eksperimentalnih pacijenata, a pogoršale su se i blokade njihovih arterija. Kod grupe pacijenata koji su najmanje obraćali pažnju na ishranu i promjene načina života, došlo je do povećanja veličine blokada od 8% u roku od godinu dana. Pored doktora Ornisha, doktora Esselsteina i drugih prije njih, kao što je dr. Morrison, verujem da smo pronašli strategijsku vezu u planu borbe protiv srčanih bolesti. Njihovi tretmani ishranom ne samo da olakšavaju simptome bola u grudima, već također leče uzrok srčanih bolesti i mogu da eliminišu buduće srčane probleme. Ne postoje hirurški ni hemijski tretmani za srčane bolesti na Clevelandskoj klinici ni bilo gde drugde koji mogu da se uporede sa ovim impresivnim rezultatima. Budućnost. Budućnost je ispunjena nadom. Sada znamo dovoljno da skoro eliminišemo srčana oboljenja. Sada znamo ne samo kako da sprečimo bolest, već i kako da je uspešno lečimo. Ne moramo da rasecamo grudni koš kako bismo lečili arterije i nisu nam potrebni moćni lekovi u našoj krvi do kraja života. Hraneći se pravom hranom, možemo da održavamo naša srca zdravim. Naredni korak je primjena ovog pristupa ishranom u velikim razmerama, što je tačno ono na čemu dr. Dean Ornish trenutno radi. Njegova istraživačka grupa je otpočela multicentarski projekat prikaza načina života koji predstavlja budućnost zdravstvene nege za srčana oboljenja. Timovi profesionalaca sa 8 različitih mesta su obučeni da brinu o srčanim bolesnicima uz pomoć programa izmjena načina života koji je osmislio dr. Ornish. Pacijenti podesni za učestvovanje su oni koji imaju dovoljno ozbiljna dokumentovana srčana oboljenja da zahtevaju operaciju. Umjesto operacije mogu da se upiše na jednogodišnji program izmjene načina života. Ovaj program je započeo 1993. godine, a do 1998. godine bilo je 40 programa osiguranja koji su pokrivali troškove odabranih pacijenata. Od 1998. godine skoro 200 ljudi je učestvovalo u projektu izmjene načina života i rezultati su fenomenalni. Nakon 1 godine lečenja, 65% pacijenata je eliminisalo bol u grudima. Efekat je također bio i dugotrajan. Nakon 3 godine, preko 60% pacijenata je izveštavalo da i dalje nema bol u grudima. Pored koristi ostvarenih po zdravlje, podjednako su ostvarene i ekonomske koristi. Preko 1 milion operacija zbog srčanih oboljenja izvrši se svake godine.
Lekarske usluge i bolnička nega za srčane bolesnike su 2002. godine koštali 78,1 milijardu dolara. Ovdje nisu uključeni troškovi za lekove, kućna nega i nega u staračkim domovima. Procedura angioplastike sama košta 31.000 dolara, a ugradnja bajpasa 46.000 dolara. Nasuprot tome, jednogodišnji program izmene načina života košta samo 7.000 dolara. Poredeći pacijente koji su prošli program izmene načina života sa onima koji su podvrgnuti tradicionalnom hirurškom pristupu, dr. Orniš je sa saradnicima pokazao da program izmene načina života u prosjeku smanjuje troškove za 30.000 dolara po pacijentu. Puno posla ostaje da se uradi. Uređenje zdravstvene nege je strukturirano tako da ostvaruje zaradu od hemijskih i hirurških intervencija. Ishrana je i dalje u pozadini lekova i operacija. Jedna od kritika koja se stalno iznosi za argument o ishrani je da pacijenti neće sprovesti takve suštinske promjene. Jedan doktor tvrdi da pacijenti doktora Esselsteina menjaju svoje navike ishrane samo zbog fanatičnog ubeđenja Esselsteina. Ovakva kritika je pogrešna i uvredljiva za pacijente. Ako doktori ne veruju da će pacijenti promijeniti svoju ishranu, zanemarit će razgovor o ishrani ili će to učiniti uzgred i na neuverljiv način. Ne postoji veće nepoštovanje koje doktor može da pokaže prema pacijentima nego da prećuti informacije koje mogu da spasu život, a to samo na osnovu pretpostavke da pacijenti ne žele da promene svoj način života. Dobronamjerne ustanove nisu izuzetak od takve zatvorenosti uma. Američko udruženje za bolesti srca preporučuje ishranu za srčana oboljenja koja podstiče umerenost, a ne naučnu istinu. Nacionalni program za obrazovanje o holesterolu radi to isto. Ove organizacije proglašavaju umerene dijete sa beznačajnim promjenama za ciljeve zdravog načina života. Oni predlažu da ako ste izloženi velikom riziku od srčanih oboljenja ili ako ste već bolesni, usvojite ishranu koja sadrži 30% kalorija u obliku masti, 7% ukupnih kalorija u vidu zasićenih masti i manje od 200 mg na dan holesterola u hrani. Također, po njima bismo morali da održavamo naš nivo ukupnog holesterola ispod poželjnog nivoa od 200 mg na dan. Ove ugledne organizacije ne iznose američkoj javnosti najnovije naučne informacije. Iako nam je rečeno da je nivo ukupnog holesterola u krvi od 200 mg po decilitru poželjan, mi sada znamo da 35% srčanih udara pogađa Amerikance čiji je nivo holesterola između 150 i 200 mg po decilitru. Zaista bezbedan nivo holesterola je ispod 150 mg po decilitru. Također znamo da se najistaknutije preokretanje srčanog oboljenja ostvarilo kada su masti predstavljale oko 10% od ukupnog unosa kalorija. Istraživanja su jasno pokazala da se kod mnogih pacijenata koji su na umerenijim ishranama, kakve preporučuju vladine ustanove, javlja pogoršanje srčanog oboljenja. Nevine žrtve su Amerikanci koji se brinu za svoje zdravlje, a koji slušaju ovakve preporuke, održavajući nivo ukupnog holesterola na oko 180 ili 190 mg po decilitru, samo da bi bili nagrađeni infarktom koji dovodi do prevremene smrti. Povrh svega, Nacionalni program za obrazovanje o holesterolu opasno navodi: promjene načina života su ekonomski najefektivniji način za smanjenje rizika od bolesti srčanih sudova. Bez obzira na to da bi se ostvarila maksimalna korist, mnogim osobama će biti potrebni lijekovi za snižavanje LDL holesterola. Nije čudo da zdravlje Amerikanaca slabi. Preporuke o ishrani za najbolesnija srca koje iznose navodno pouzdane ustanove su ozbiljno ublažene i praćene tvrdnjom da će svejedno biti potrebno uzimanje lekova do kraja života. Naše vodeće organizacije se plaše da ih niko neće slušati ako zastupaju nešto više od umerenih promjena. Međutim, preporuke establishmenta nisu ni izbliza zdrave kao ishrane koje su zastupali dr. Esselstein i dr. Orniš. Činjenica je da nivo holesterola od 200 mg po decilitru nije bezbedan, da ishrana sa 30% masti nije niskomasna
i da je ishrana namirnicama koje sadrže bilo koju količinu holesterola iznad 0 mg nezdrava. Naše zdravstvene ustanove namjerno obmanjuju javnost u vezi srčanih oboljenja, sve u ime umerenosti. Bez obzira da li naučnici, doktori i donosioci smjernica misle da će se javnost promeniti ili ne, laici moraju da budu svesni da je biljna ishrana celovitim neprerađenim namirnicama daleko najzdravija ishrana. U svom radu u vezi pionirskog istraživanja načina života i srčanih bolesti, dr. Orniš je sa saradnicima napisao: cilj našeg istraživanja je bio da utvrdi šta je istinito, a ne šta je praktično. Sada znamo šta je tačno. Biljna ishrana celovitim namirnicama može da spreči i leči srčano oboljenje, spasavajući na hiljade Amerikanaca svake godine. Dr. William Castelli, dugoročni direktor Framinghamskog istraživanja srca, kamena temeljca istraživanja srčanih bolesti, zastupa biljnu ishranu celovitim namirnicama. Dr. Esselstyn, koji je ostvario najznačajnije preokrete srčanih bolesti u celokupnoj medicinskoj istoriji, zastupa biljnu ishranu celovitim namirnicama. Dr. Orniš, koji je bio pionir u preokretanju srčanih bolesti bez lekova i operacija i dokazao postojanje ekonomske koristi za pacijente i osiguravajuća društva, zastupa biljnu ishranu celovitim namirnicama. Sada je vreme velike nade i izazova, vreme kada ljudi mogu da kontrolišu svoje zdravlje. Jedan od najboljih i najbrižnijih doktora koje sam ikada sreo navodi to najbolje. Kolektivna svest i volja naše profesije je na ispitu kao nikada pre. Sada je red na nas da imamo hrabrosti za legendarno delo. Dr. Caldwell B. Esselstyn.